kolega iz Haba, vi pratite naše emisije Algirija TV. Moje ime je Stanković Ognjen, trener online sport. Danas pričamo o tome šta je to, kako treba naučiti rodeo, jahanje bikova, trkajući, odnosno konje, divlji zveri. Ili kako treba naučiti o korida, koji čovjek nosi marame i trči bikova, trenirati, vežbati. Ajde da vidimo kako izgleda ovo bikova. Rodeo je takmičarski sport među severnoameričkim kaubojima koji uključuje 5 glavnih disciplina. Jahanje bikova, trke divljih konja, trke bez sedla, povlačenje kormila i laso. Rodeo je popularan u Sjedinjenim državama, Kanadi, Australiji i zemljama Latinske Amerike. Da biste održali rodeo, pratite ove korake. Pod 1. Izaberite odgovarajuću lokaciju za događaj. Pod 2. Organizujte prodaju karata preko online platformi ili direktno. Pod 3. Napravite web lokaciju ili stranicu na društvenim medijima da biste promovisali svoj događaj. Pod 4. Oglašavajte svoj događaj putem lokalnih medija, radija i televizije. Pod 5. Uspostavite kontakte sa drugim organizacijama i događajima za zajedničko oglašavanje i privlačenje publike. Pod 6. Osigurati bezbednost učesnika i gledalaca kao i poštovanje svih potrebnih pravila i propisa. Rodeo možete podučavati na sljedeći način. Pod 1. Naučite da jašete konja sa sedlom. Pod 2. Vežbajte jahanje bez sedla da biste naučili ravnotežu i kontrolu nad svojim konjem. Pod 3. Učestvujte u ekipnom takmičenju, u hvatanju bikova, gdje 2 takmičara na konju moraju lasoirati bika. Pod 4. Vežbajte hvatanje gobija na brzinu da biste naučili kako da brzo bacite laso i oborite gobija na zemlju. Pod 5. Redovno trenirajte i poboljšajte svoje vještine jahanja i kontrole konja. Borbe bikova su tradicionalni španski spektakl u kojem se profesionalni metador bori protiv bika u areni. Ovo je popularna nacionalna zabava čija istorija seže mnogo vekova. Borba bikova se održava u velikoj areni u nekoliko etapa. Uključuje profesionalne metadore i odrasle bikove. Pravila i faze borbe bikova su strogo regulisane. Da biste naučili kako da pravilno izvodite borbu sa bikovima, počnite sa učenjem klasičnih stavova i pokreta. Zatim pređite na vežbanja, udarac i kombinacije. Vežbajte redovno da biste poboljšali svoju tehniku i postali sigurni u svoje veštine. Ili korida, ili borac sa bikovima. Ukoliko se svidjelo ovaj video rodeo ili korida na naš YouTube kanalu jahajući bikova, divlji konjevi, divlji zveri, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, kliknite to na dugmece, na zvončići da ne bi propustili ovakvih videa. Zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu algiriatv.com, koliko želite to da prijave na web sajt, link u opisu profila. Vidimo se! Borba!